Kardom Karbang long life kelang arat ke doan bak tum hasami ni tum hin pen kardom pa jori lo pi ni tum isi prek jaga jai mek nangi wan pi la kala pohelo itum asama along rialong isi ke the nai asat lang mare competitive exam le putang te APSC hello labang solong pining aning kan itum east west Karbang long pen stami labang so salang mare competitive exam long ke tok don bang phu bang pi ki do stami ki unun babangke itu nong teglong ke university do nase alangli lake ring mili intipi hello alangli APSC CDPO social welfare department along selang li cepu unun lo nase alangli la poson ki cepu unun tegapot itum Karbang long apen west Karbang long arada phansame tum han nong me evan pilo nase ni tum Karbang long life alangli phan tum thangnat pipa je remove tame tum alangli phan man peng ke do karbia pohopen itum lang phan kar choji phansi ni tum tum staff pansin tum chuni pon lo masirang le phan man peng ke do ka bi popen ka choji pansin li program coordinator pasi chuhang lo choro lo tum Karbang long ra phan nongmi la poson nongmi ke wan pipot nali phan aprang sinal phan choro parji lo nasi keceng si nangli konasi mehang ke thekma name konasi nangli kido ke dam hab bihek thek pe nangli la so lam ni tumpan Karbang life kelang ara tum hanali tum pa chini ning pa se chonugilo aprang si ke Karbang long life phan kardom chapajir iklo inke nili men ke ring miling tipi ke thek ding hem ke nili ke rongkang tu difu amat ladak hem ke nili nangile khem lo nili chora men ke hinchong rong hang pu ke nipai men ke jusnatok bipi nipo men ke rajan ingti pu inke ladak preparation pu bang ke puiji pu bang ke lan abosor pen ke PhD na tu bang si che concentrate ikamat preparation na tu bang ke dili bangla so exam phan ke 3 mah pu si pu ikmelo 3 months pen si clear don mat ilita ining thelo ining samlo ning charong lo engke arleng tumpen mane represent dun puta ining ching sam dun thelo takeni enangli bihe konasi kichali ma la HS schooling ben chenglok HS nanong akang tu yang denga charli anang le tumpan Karbang long life kelang arat tum hanali pachini jima aprang si ke nili ke ladak Calvary Home pasike don Calvary Home Academy class 4 an laswa phi ke 10th ke nili ke Kaziranga English Academy pen sik pass ek class 12th pu bang ke Aryabhatta Junior Science College Guwahati pen si pass ek inke degree bang ke Mount Carmel College Bangalore University pen se ne ke pass ek lo inke masters bang ke Bangalore ik matlo Christ University bo inke nili bang ke la so exam ke tok iklong bang ke ne degree hud bang ke ne child development po subject and ik along with nutrition wa join ne si la so exam ta ne attempt and apply dun long si ke long dun ik long lo lo tangteni lang le bang so APSC CDPO social welfare department on ka chepa long nun hot ala bang so satlang long Karbang long pen bang ko an chepa so satlang ke tok nun le chini ma exact number ke pu thektheda lobong people lopa ke apply bang ta do inke people loma process dinglen mati dibong exam tok nai exam that interview do so si interview an ke chetong ling an bang ke itum karbi tum da interview an ke le tun bang ke do olo 7 ni 8 jon ke do lo inke sop tum ta chepadu go o osomar tum ang se inge iningang sam ke arta ta kom hek lang so basila tum ke chance ta do olang chance the olang inke ili ningkang sam ke the ke sop ta mostly ke chepaduk vek osomar tum ang se la so exam nai pidun bangta so basi arleng tum ta non itum arleng akhai tum ta thek mane chipuda me loke ke thek ke re ke do olo so si ning ta insam o so ala me chini penta la chorolo ni tangte ni non nang le phan ko si nang question nang kar ju poni mate nang kar ju poni bang kala puhelo nang le bang so
preparation mate APSC salang phanan le preparation a hut copy kisung ka chitong la poson doma pene kisung ka sahai ka chitong doma kisung pojat ke hok pen nang ave mane biya da biya mirak poling po ajat pen si ne preparation pu ke problem pojat ke face thang da face way only si alam bang ke ni PhD submission kuribo mahut si lapu hutta mane chiklem don bomma la ana por chipi long le dat ko an ma chipi naing ma puja people ma hu pu PhD submission ta mane deadline ta kele ma si chipi seragi phansi hu puta sesta ke kuri pot si lapu bang ke 3 months ba ke chipi ik long lo problem ke belek ke ave hempen ta ladak rong hang hempen da full support si nili ke long ani puno alok hai puno nineng so punon nichor pen punon mane ekta ke mane ining the ke la solam lo ke whole support ke mane at mane munit 8-10 hours ki pipen mane thang problem nang pidun de lam nang par juje la hello ning ke the bang ke la dakta ning ching sam hello chorwa peglo tang te nin non phanako isi nang ar jupon thulang nang le la bang so nang le non nang le PSC long CDPO Social Welfare Department nang li Karbiang long pen West Karbiang long pen kenang li nuvet si non du phong nang li chepolong no tante la bang so nang li la pu anang denga chepali don puthak nang li ko ma pan si ka choru kang tung la pu anang li non kenang li Karbiang long aphan nang li nong me wan pilo athema asama long pen ke isia kang tu nai avoringang hoi mate reputation ke the nai potela APSC salang ki una tum hello tame non phong nang li Karbi pimar pen karbi tumang bong boleh lang dam pustame pen karbi pimar ang bong lenang itum lang dam pustame nang lian melo asila bang so panale ko ma pasenal le ka churu kang tung first of all ke nili pai ta la so sakuri si claim ik baw CDPO amat ke claim dun ta ining the alam bang ke mainly ke langdam etlo pute women and children hansi so sakuri ke focus inge langdam etlo pute nang survey ta langlo pute karbi anglong ke to women literacy rate pu ke 72% pu ta high 73% pu ik ta high sita women tum ke survey lo ke langdam ke 10th class ke pass pen abc puke only 33% wetla pole la ke manghume me alam lo ke non ana generation ta alu somartum education ke kom ke kupia reason lo ke focus longi pula so sakuri through pen pumani ningang sam ta do inke nili nining ke hangta lapuna thusi ke the ta do ke alu somartum han ko sonsi ki rungji ma people ma alu somartum le educated theklo pute asomartum han ta pathek po inke itumar ling tumta in the future generation long la pena par kele UPSC exam puno belek exam puno kele damia chance ta dopo so was the first education ke women hello very important in a household ke la si women and children han ke concentrate ke through this job ke I feel like I'm very privileged pusini pu me po ne so phanda credit ke pinai ne pai chotali ne po tanang support don daknili hemachor puno nini puno ne lokhai puno neneng so puno to be very honest I have my support system ke strong pick an la suppose ni ladak anda nang kili iklong lo lalo a hok pet lam lo itum kadu ka vita me matha hona ji APSC along itum chepa on ni puke ke joy ke gali etuma hem adona rap pencheng long hem amuma do an puriar si mate hem tu ni si etum along tame etum hanang che rap dun mate aning na pa the dun pencheng long la posona me dunanji la selang li phan tame alang la tuma hem alang li apia po pencheng log da ahem ada nang putho da nang li ta rohang hem to receive to mandam lang phan ke support pen ajok se lang li piniar ni la pu anang deng lang li chepali dun long lo tang ni li nang li phan ko si nang ka ju kang tu mangala pu hello pom pen nang li hala pu PhD da menang li prepare bom mada thesis da menang li chi submit alo possible asi nang li hala bang so tami non chogi dog lo ma pen ako kopia a theme ben mane copy thesis pa sinala PhD nang ni Charlie pon bom ni pachini ni ma nili ke PhD ke join don ik ke cheng pen si starting that po hai ke join don ik 2020 inke JRF po a scholarship long dun ik si nili ke chepatang ik long lo PhD ta inke ni PhD thesis ke on India China si ke claim because ni masters ke international relations si ke claim ik
Inke la suhuta ahok pen nang ni supervisor a guidance ta mane very important inke la suhut ni supervisor support ta theta inke not only supervisor chot kali department pen ta support theta ela support si la so ikajok si ni li thesis ta with very mane ko son lobo without any hindrance ni la so akam ta chipa jut ik long lo la so thesis ta so se non li bang ke vaiwa han si ching hong bom lo la lo that ang teni nang li lapu APSC CDPO long tamen nang li non ke officer sinang li cheman lo tante aku nang li PhD non la thesis tamen nang li submit elo pen nang li vaiwa tamen uno pot nang li bang ako doctor tamen nang li chetok pontulong po asi lapu son ke itu malong karbia rara phaname ke si misen lo na pen itu man nong mi ke wan pi abang pi lo lang li ke asi nilelang phanako posot karju pontu ikang tung mangke tangte ni la puson APSC along ko puson ka preparation man si tum kilong nonji la men ko PC tunge ko pipia ke tap si tunge pohinang ji la pen ko son si tum preparation ko ana por si tum chipinang ji la man li kado ko we non kitul mi au we ari so jang do man li pachini ji mamatila APSC CDPO la son lo la pen ko ka prek department nami kosom se ka preparation man si la posona ang denga chepelin li rara phan pachini thegima mane non kitul bi awe tum phan matela APSC long ka prepare do na ning hanga tum phan nang le pachini sa firstly ke nang ekta duita three things ke very important lo tinta bostu ke ekta ke nang chepaduk nang ke nang kokpo ekta ke nang consistency che maintain nei inke thirdly ke very important muni tum ningje o eta mental health very important pick mental health because nang long phit ji po exam kali mati de la soposi nang la sot mane nang mind strong o nei ke mane to ne non le long le dat posita next time phan jo ne non le because knowledge ke gain ke loss kali lagi nang future nang hanang help ji so posi la tinta bostu I feel like it's very important la tinta bostu bang nang lead dovek nail if you're preparing for APSC exam ajad no departmental exam pusita me inke kitab hai le ningje dam ji pute first of all ke non ke Assam a subject long Assam alam amat si 33% a weightage dokok suppose firstly ke nang Assam alam a history puno medieval history puno nang lapu na tu che focus pon nang ji lapu pute ni ningje dami pu bang ke Sailesh Bhashya pu kitab mesendo inke aru duita tinta kitab do which mane nang long ji but silent bhashya ke important o inke Priyam Goswami a kitab ta very important o so this through this book nang medieval Assam pen modern Assam bang nang chekawar ikpo lalo inke polity very important o as we all know polity ke important o modern history pen ancient history ta important o lahai kitab ke sopta chini lo bon Lakshmikant punon kasol popo non molom ovi tum ke very kasol popo awareness ke non ke dolo isi alam da ni puigji ke because nona mat ke itum ke digitalized world pumelo matidi inke itum arling tum ta laso digitalized world long si itum koson si digital bostu pen advantage and tech naing ma pu bang awareness pionang lang because through digital non ke ekta word ta do digital divide pu digital divide ke copy bostu lo digital ke use tun tech pu ke digital rich lo digital use tum tech ke digital poor bulo dak pen ke tech tum bang e por hi tech opo munit cheplang po so se dak arling tum ta we have to be digital rich pu bang ne ke pu ik ji bang ke la support se la hai ta che focus nei net le use pu sita akime na tu si tum use tech nei pu bang si ni pu ik po la lo churo topic lo ni nang li la puson mesen alam kithan rar solang ro ka berar phanang ni pachini the kapot ahok lo ilitum alang li mopen kithan pon tang alam mati ko pi ason se tum labang so sar lang long tum ka prepare pon ji along tum ko pi se kenang sot ma ko pi kitab se tum ko por hi pen ali ki long ji ma la hai bang ilitum lang pon pa me mate focus pon pa me lo pote ilitum ta me e phongwe ke kun de ta hai ta me try bomb lo pote ke unia phan a chances thetan pachalang le pen pachini lo lasini neli ko si alam nang arju pontu iglang nangli ha bi hek pen ke klembo mate ning ke hanga son
mate hobi boleh pun dam data henolo man henone lo nasional ko PC claim gedam na kai ke tami ke claim gedam ning hang mana ning karong la person pachi niji ma nili ke hang ke bihek pan ni kitab por hi ni ning hang ek o so si bihek pan ta nili ke novel ke por hi pusi hobi da ke mani lo engke kitab ke por hi pu ke aja ta me fiction pu ta me non fiction pu ta me nili ke por hi bang hello ni ning ke hang ke belek ke ni tek no mane belek ke ni hobi pu ke kitab lo ni men ke kitab pensi ni ke tek ding lo pu me lo la lo la si ala lang le pen than lo la si lang le kitab ke por hi ning hang pik pena joksi alang le non la person ki tek share pen jo salary first attempt si la bang so APSC CDPO lo na me lang le chepo un lo bang ke mesen lo itum ka do ka vitame itum ke charlie do na bang ke nang sot lo la pen ki thur mi awe itum stame itum apor padam dera Facebook YouTube mate social media lo itum apor padam dera mate ko pi bense itum knowledge ke gain ni ma mate itum technology itum mate la le itum gadgets le itum use postame akki me phan jong se itum lang dam lo pote use lo pote itum ajar le itum use potame itum alle ki long ji phan mate knowledge ke gain ni phan ma se itum bo inang po la lo asini itum kipa jutsi lo itum apor me do lo posini na phala ko si kipa jutsi la man ne ka jugang tung mang ke nang ni non officer cheman tang lo nasi Karbiang long rat ke to an apanali message pini message nang li pi paning hang ma lapu ke kipu ikji bang ke itum ke ahok na tum ke tung ke duk nat si ke ong la engke itum ke inequality po bostu thetan so jin ne ba ke pu dam ji ke munit tum ke aspiration non the olo sabta officer doctor engineer belek a feel long ke thek ke re do olo non ke seta itum ekta bostu ke chetene nang ni ke itum aja ta kam le che claim po seta inclusiveness akam bang ke claim nang ji ke kiduk ke lak ko son si kelang poma itu makai han ko sonji pa prang poma labang itu sesta unang la pusinili ke chematha iglo community once the community ke equality dolo pute hadi inge kelelo pulote aprang generation hanta itum ke kosono popo matha jok plot po la sini ke matha suppose no namat ke sub officer punon ajat punon inclusiveness aspect bang theo arleng tum itum bang ke lason nat thu bang che concentrate nang lang how to build equality that is I think the that should be the basic aspect of every officer's kosono po a principle punon ajat punon la bang chiteni nang ni pusini pu igji la la choro papik lo ni nang li nilatum phan apor nang chi pidun pot choro papik lo nasi apora me dolo pot si tum Karbiang life kelang ara tum hana tum angdi si kardom pipan le tum labang solam the se jame tum ington poni kolona kardom